عنوان تھاون سٹوڈیو صاحب مرکز مین وستاد محترم جناب حیات غنیمی صاحب تہ سپد محرم شروع بی شام سپدن سپد محرم شروع بی شام سپدن دلس بی کی بی رام سپدن پرت اند ان گٹن ہند راج ہے پرت اند ان گٹن ہند راج ہے سورس مور سن وڑ تاج ہے یزیدی سوچ کن کن گوسن زینن یزیدی سوچ کن کن گوسن زینن رٹن پہ چرمن دامن اس حسین آزاداری چھ لازم اس یقین آزاداری چھ لازم اس یقینا نفاق کھائی مگر کاسی چھ سینن لش پٹ کتھی بوزی اس پرات رٹن وقت اس حسینی انقلاب حفاظت پز کریں نبی گلاب تو ملک رٹے کریں بیت المزاج رٹن وقت اس حسینی انقلاب حفاظت پز کریں نبی گلاب تو ملک رٹے کریں بیت المزاج سو عرض کربلا گر ٹٹ آسی سو عرض کربلا گر ٹٹ آسی محبت آل علین ہند اسی سجاو زل جنا اس رات راتس سجاو زل جنا اس رات راتس اجازت ہے علمدارس واسس کفن لگت نیرون کار زارس حق باپت یہ سر پشرن دارس سکل ٲسِن اگر درپیش بالکل سکل ٲسِن اگر درپیش بالکل فراتس چھن منگن اس تریش بالکل نظم بوجھو سکل ٲسِن اگر درپیش بالکل فراتس چھن منگن اس تریش بالکل چھ پشرن پان حضرت ذات پاکس نظر تھاوٕنۍ چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ بس مدینس چھ خاکے کربلا لاگن جبینس چھ حرمت اَسہِ رچھن آفٲق دینس شیعہ سنی تفرق اس مٹاو شیعہ سنی تفرق اس مٹاو نبی سنز وقت رلت اس پان ناو یہ اس سارے گوس کار آسن حسینی گوس مگر کردار حرمت اَسہِ رچھن آفٲق دین نظر تھاوٕنۍ چھِ اَسہِ پٮ۪ٹھ بس مدینس چھ خاکے کربلا لاگن جبینس حرمت اس رچھن آفٲق دینس شیعہ سنی تفرق اس مٹاو نبی سنز وقت رلت اس پان ناو یہ اس سارے گوس کار آسن حسینی گوس مگر کردار آسن یزیدی سوچ ملنا ون چھ خاکس یزیدی سوچ ملنا ون چھ خاکس حسینی وقت محاوی کائناتس حسینی وقت محاوی کائناتس جزاک اللہ